sa skečom istinitog događaja povratka Gazija sa Čanakalja u selo Zlipotok. Drama Povratak sa Čanakalja. Drama je urađena po istinitom događaju koji su propovijedali naši predci. Svi likovi u ovoj drami su istiniti. Radnja se odvija krajem 1915. godine, nakon završetka rata na Čanakalji i povratak troje preživjelih boraca u rodnom selu Zlipotok, od oko 90 njih koji su otišli dobrovoljno u rat. Drama je urađena u 3 čina. Čin prvi. Radnja se odvija negde iznad sela Zlipotoka. 3 gazije koji su preživjeli u bitci na Čanakalji vraćaju se kući. Pošto su došli negde oko podneva blizu sela, sakrili su se i ne žele da ih nitko vidi, zbog toga što su mnogi njihovi seljani tamo poginuli. Saosećaju sa ožalošćenim porodicama koje još ne znaju i ne žele nikoga da rastuže. Umorni, gladni, izderane odjeće i gotovo bez volje za život ostaju tako sakriveni sve do ponoći i razgovaraju o tome kako će biti najlakše da stignu svojim kućama. Njihova imena su Esad, Mulje i Edam. Evo Amaniću, nego daleš. Celo vreme me kopka nešto. Ne znam o selo Haberka će dajem. Nije na Čanakalje življeni ostanu. Pavlo je Branića. I ja ti Abras. Ga Esad. Najgubavo će bilje nužda da čekam. Pa poslušam da stede na ovo selu. Vam ka li sećim njura, ga velite. Kako će rečete vije, ja po vas u žisli. Kubava ti ovaj. Durne sistemni, od ovde ne mrdam. Samo nadgradite da ne nađe nekoj, da ne vidi. Ej, be mulje. Kad će kaže me L90 duše na Čanakalje ne ostane. Kad će kaže me Džanova voda ne će izdaviti. Abe Anguća, lako čuje kad kuršum i dušmanske me pogodila. Kad ne ostane i ja šehih doma. Metrna od utrenu. Deneska mi je potrebno da idem po Čanakalje. Apa kume ne može da je prežali. Svi tamo mi ostanane. Ostavite ga taja. Dok je sapite, da će čuje da sme stignali. Žene će dođe mnogo. Će prašati. Vlašću će im reći. Ja prava da ću kažem. Najpete teško mi je, ali ja ne možem da ga mamim. Gdje be dete, da će kažeš pravo. Pa šta li će? Sabor. Će najmene kućare. Dok kad će sadim ovde, dajte nešto da krsnem. Ajde, Zani. Ajde, zvenim vam da krsnem. Svjetlo. Allah razvijela. Slušajte, Mulje, Edam, Vlake će napred. Ako doje nekoj ke vas da me praša, i mene go pratite. A ja će najvičare što da reći.
Esad, Mulje i Elam su stigli svojim kućama kao što su i planirali, bez da ih itko vidi. Posle nekoliko dana, kada se vijest proširila selom da su se vratili sa Čanakalje, mnoge žene odlaze kod Esada da upitaju da li je video njihove sinove ili muževe. On, kao stariji i mudriji, pokušava da zaobiđe istinu šta se tamo dogodilo, ali također pokušava da same žene shvate da su njihovi sinovi i muževi pali kao šehidi na Čanakalji. Idi polaj paču. Reći gi neka vleze. Eyvallah. Haydi buyurun. Seni. Sam došla da prašam, a ima nekako haber od Abdula. Polaj be Abdulinice. Su Abdula za dženkud sme se videli od ovde kad smo ošli. Od Akijamet ne sme mogli da se najem. Čekajući pampur sme se našli sa Muleta i Selam. Oni da ne go videli. Ne be Abdulinice. Ni oni ne go videli. Ja sirota. Така остана я без Абдул. Allah džene da mu da. Saj bio. Ubavo i ja šehi da sam ostanah tamo. Zar je o jamuke ne se izdržuje? Trnige unutra. Ajde buyurun, senite. Eyvallah, senite, ne srte na noge. Mi smo usedinjeni. Dojdohme da prašame da ne si vide naši na Čanakalje. I Muleta sam vidjela prašame i on se tebe ne prati. Tamo sme bile u koje grupe izdvajene. Oni Galiba bile su druge te grupe. Od kad se završilo Muarebe, ne sam vidim nikoga od naše. Ali sam čuo, bajgi ima je zarobene. Veliki i nige fatili. Sapurdiko, ne li čuješ čujek što ti kažuje? Džihanova ima je zarobene. Ali ako ošte šahidi, Allah rahmeti džine da mi dade. Vera branite. Сега нам мисли ни дайте, деца гaju. Decam što će decam. Ajde, idite se zdravi. Ej, be ženo, tako da ne gi vide teško. Kad bi si znala vo kakvo Muarebe su bile. Od sve strane dušmani su ardisuvali. Od teške morske do nam be askerske.
Ovdje završava drugi čin. Sada prelazimo na treći čin. Nakon što je Mazlamova majka saznala da su joj svi poginuli na Čanakalji, vraća se svojoj kući. Nakon nekoliko dana, sama, usamljena, u svojoj sobi uplakana, skrhana, iznemogla, razgovara sama sa sobom. Najviše žali za svojim najmlađim neoženjenim sinom Mazlamom. Njenu bol ublažava kada joj se priviđa Mazlam i govori joj da je poginuo na Allahovom putu, da mu je lijepo tamo i da nema potrebe za tugu. Saj biješ se. Daj mi kove da izdržim moje muke, što će ga nosim do mezar sa sebe. Neka ne me parusa, sabrlak neka mi se poveća. Ne je kola otpomna kuća, da nema voda koja da ti donese. I snage i uruci od kuća mi neze. Hala sam gi činim, svoj put neka gledaj. Saj bio, ne želim moje šostajnje nekoga po sebe. Koji žena, koji čeneć ima je. Dova koji da mi gi čini. Suvze za nikoj datura. Nova je dunja koji da ga spominja. Tuko žalim, Mazlama delikanija, što ne ostaje nikogo po sebe. Ni žena, ni evlat. Ja otkad ću umrem, on sve će se zabraj. Nikomu na um ne čepane. Kurban nema ko da mu zakolje. Mati, majčice, zar veravo Allaha nemaš? Ne li znaš da sa šehidike Allah? Nemoj, mati, mene ne mežali. Ja na Allahov put šehidcom panam. Mati, Čanakali i šehidi najzine ne se zabravaju. Uvijek nekoj će ga spomne. Mnogo dove i kurbani za nas će ideti. Zastani Mazlam, pine materino, zemi me s sebe.